جدوه و بمباران ترکیه لسر روش آوای کردستان رانوستیانه. کمپانیا لاوارج که نها لفرانسا جبر که پره وکه برتیل دابونه داعشه جبو که کار خو بردوام بکه تی محکمه کرن. جالی درون ترکیه و سه جاران هات بمباران کرن. کمپانیا لاوارج یا فرانسی یا چیمنتو لنافچه چلبی لروجلات باجار کوبانیه. او کمپانی در سال 2014 دا دما ایرشا داعشه دما که هاتو بگرتن. پشترا پره دابونه داعشه و دست بکار کربو. پشتی ویجی هزن هف پیمانی ناف دولتی و امریکا لوی داره بجیبو بون. در سال 2019 دا دما ایرشا ترکیه دا لسر سریکانی و گریسپی هزن هف پیمانی ناف دولتی و امریکا جه درکتن. هر وها درون ترکیه و استگاه الکتریکه کل ناوا باجار کوبانیه به بالا فران بمبا باران کر و ده انجام ده کهربا لسر باجار کوبانی و 300 گندین و هات برین. دیمنن تماشاوان هیجا اف دیمنن که هند بینن دیمنن تو بمبا باران کرنا و استگاه سنترالا کهربیه لباجار عموده اف دیمنن که هند اکرانا روداوه دا ببینن او دیمن تایبت جبو روداوه هاتنه گرتن و شاندن اف در عموده لوی داره و استگاه که کهربیش آلیه ترکیه و هاتیه بمبا باران کرن اف جی دیمنن وینه. اف جی کوبانیه ببینن اف جی وستگاه که کهربه لباجار کوبانی جه آلیه ترکیه و هاتیه بمبا کرن و هند بینن تی شوتاندن. جوه داره کهربه لسر کوبانی و گندین وی دهاته بلاف کرن لی ترکیه بمبا باران کر دی کهربه سر کوبانی و سر بهتری 300 گندین هریما کوبانی هاته قد کرن. اف ده انجام بمبا بارانا ترکیه ده لسر و وستگاه کهربه لباجار کوبانی. لعين عيسى جي درون تركيا خالك كنترول يا آسايشا ريفا بريا خسر بمباران كر هر وهاد درونان ويسكها الكتريكي الوي دريجي بمباران كرنا دا انجام دا ويسكها الكتريكي كار كت وكهرباء لسر حمونا في شيا عين عيسى هاتا برين افجي ديمانين بمبارانا ويسكها كهرباء ومالكي كلوي دريبو يج آلية تركيا اف دیمنجی تایبت جبرو داوی هاتنه شاندن. وزارت برهانی ترکیه را گهاند که ده اپراسیون عزمانی دا لدجی PKK لباکور عراق و سوری ده 24 دمجمیرین در باسبوی دا وان 25 جه بمبا باران کرنه لگور که ترکیه ده بیجه 57 گریلا و شروانا جانی خوش دستانه. وزارت برهانی ترکیه داخویانی که داد بیجه وان لدجی بارگاه PKK یعنی لمتینا خاکورک و قندیله و لباکور سوری اپراسیون عزمانی پیک آنینه. هر وها گوت جبوک و پاراستن آسایش خوب بکن اف اپراسیون وان و بردوام بن. ام بحثا بمبا باران اندکن من گوت دربیسیه هاتا بمبا باران کرن مالک هاتا بمبا باران کرن ده وی بمبا باران مالک دربیسیه ده جعالیه ترکی ده زاروک و دیا خواه بریندار بون ایرون نیفرو درونک ترکی گند کربطلی لگندوار دربیسیه دانه بر بمبیان ده انجام ده زیان مادی گهیشتنه مالک سویل و ده زاروک نوی مالی بناوی جان و روجان و دایکا وان احلام عبدالرزاق بریندار بون و برین وان نزیده گرام بون. اف او مالا سویله لدربیسیه کجا آلیه ترکیه و هاتا بمبا باران کرن. هر وها ناونده که آسایشه جی لهمان گندی راستی بمباین ترکیه هات لی کسک لناوه ناونده تنبو. ده همان دمه ده ناونده گمرگه جی لباکوری دربیسیه جا آلیه بالافرین ترکیه و هاتیه بمبا باران کرن. اف دیمنین
بمبارانه گوندê berkevirê ne li gundewarê Dirbêsiyê hûn dibînin malek li wê derê tê şewtandin, xelkê gund li wir kom bûne, hewl didin wî agirî vemrînin lê tiştek di dest wan de tune ye, ne îtfaiyê heye ne tiştekî din heye, ew agir heta amadekirina vê bultenê jî berdewam e. Ev gundekî Dirbêsiyê ye bi navê Berkevirê. Gundekî Dirbêsiyê ew jî rastî bombebarana balafirên Tirkiye hat. Piştî kuştina neh serbazên Tirkiye di şerê bi PKK di navbera PKK û Tirkiye de li ser sînorê qezaya Amêdiyê li başûrê Kurdistanê bi seroketiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan lûtkeya ewlekariyê ya awarta li İstanbulê çêbû. Di lûtkeyê de çend biryar hatin standin. Yek ji biryarên wê lûtkeyê wê operasyonên Tirkiye li Herêma Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê berdewam be. Hevserokê Partiya Dem ragihand ku êşên herî mezin ya wan şer û pevçûnan Kurd dikişînin û xwest yekser şer bê rawestandin. Li aliyê din serokê CHP jî di derbarê kuştinên serbazên Tirkiye de destelatdar hikûmet bi taybetî AK Partî sûcdar dît. Piştî kuştina neh leşkerên Tirkiye ji alî PKK ve roja sêzdê mehê bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan lûtkeya ewlehiyê ya awarta hat sazkirin. Di lûtkeyê de biryar hat wergirtin ku operasyonên bo ser Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê berdewam bin. Her wiha gef li Rojavayê Kurdistanê hat xwarin û gotin ew nahêlin terorîstan li başûrê Tirkiye bê ava kirin. Mijara operasyonên artêşa Tirkiyeyên derveyî sînor û kuştina leşkeran di rojava hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan de jî bû. Toplum artık ölümlerden yoruldu. Toprak bile artık Civak êdî ji mirinan westiyaye, ax jî êdî ji mirinan westiyaye. Lê yên got di van şer û pevçûnan de canê xwe ji dest nadin, berdêlan nadin. Dê îro dîsan behsa şer bikin, dê bi van kuştinan siyasetê bikin û mirinan pîroz bikin. Yên got şewat evî agirê herî baş dizanin Kurdin, şoreşger û demokratin. Ji destpêkê ve û heta niha em li dijî şerin û em êdî naxwazin ciwanên vî welatî bên kuştin. Serokê Partiya Gela Komarî CHP Özgür Özel jî ragihand ku wan bernameyên xwe yên roja çardê mehê rawestandine û ew dê beşdarî şîna leşkeran bibin. Bir dakikalık saygı duruşu. Derbarê operasyona Pençekilîdê û mirinên leşkeran de jî rexne li desthilatê girtin. Biz evlatlarımızın Em li şûna ku bibêjin bila xwîna zarokên me li erdê nemîne, em dibêjin bila êdî xwîna zarokên me neyê rijandin. Ji ber wê yekê em dibêjin tedbîran werbigirin. Em dibêjin jîr bin. Eger dê li wan baregehên bilind bimînin, divê tedbîrên ewlehiyê bi temamî bên wergirtin. Eger ne wiha be, em dibêjin êdî ew zarok dê li wir neyên fedakirin. Piştî kuştina neh leşkeran artêşa Tirkiye êrişên hewayî yên bo ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê zêde kirin. Wezareta Berevanî ya Tirkiye êvara sêzdê çile bi daxuyanekê ragihand ku 24 demjimêran de di êrişên esmanî bo ser Metîna, Xakurkê, Qendîl û Bakurê Sûriyê 57 gerîla û şervanan canê xwe ji destan e. Lê ev yek ji alî PKK û Hesedê ve nehatiye piştrast kirin.